روجلات ناوین به تایبت وان سالین داویده لو تفگره که پر حشک شده به یکسر گوهرتن و گوهرتن پیکتن ده پیواژه بی رنگی را در باز به روجلات ناوین ناب تایبت لسوریه لو تفگره که زیده یا عسکری چه بو هم یا اسرائیل هم یا دولت ترک و به تایبت 27 آذار اوور و گلکی بو روجه به تایبت ایریشن اسرائیلی لسرهن باررگاه لشکری بالافرگان یکو به اساس لسوریه خودی پوزیشونه که ناوندی بون او روش زیده تر در خصلوت کش برکو دولت ترک جبو وان باررگاه عسکری دگوت از خوب جی بکم حتی لگور هنچ افغانیان لوی داره عسکر و آمورین لشکری ین دولت ترک بون لسر ویه که بومباردمان پرتوند یا اسرائیل چه بو و همه پشتی وان بومباردمان انجی و پرجی گلک پیام درکتن به تایبت جاری اسرائیل و دولت ترکیه اکثر هدفات نشاندن سرکومار و رجب طیب اردوغان اکثر وکی هدفات نشاندن گوتن پیام که اشکریه و هشیاریه که دوی وارد داسته هری جور دولت اسرائیل رایداران داخویانی دان دیسا رایدارین دولت ترکیه هن داخویانی هاتن به تایبت امیل سر و روشی نقاش بکن اف ناکوکی یه نابرا اسرائیل و ترکیه ده چی ifade دکن دکارن بر به کوه بچن و تایبت باندورا و لسر سوریه لسر باکور روجلات سوری و لسر کردان و چه به اوه به مجارا میا برنامه می تایبت دست بید دوباره دم باش گودار و بینرین من نام میوانه ما روزنامه ون آمد دیجده آماده یه بخیر هاتی اول آمد شب باش سلام رس سر کانالا یوتیوب برنامه تا دشوپینن به تایبت تکیلداری و مجاره تو گلک آگاهی کم دکو تو جنیز و دشوپینه براستی جبو وان دمه داوی به تایبت 27 آذار اوور و روشا کود نابرا اسرائیل و ترکیه ده لسوریه رود ده مروف دکار چاوا بنابکه چاوا پیناسب که بله پشتی 27 آذاره وقتی کتاجی باز کرد ایدی راست اسرائیل دورن که ترکیه دو حاضر لب جی بوه یعنی هن بارگاهین لشکری هنه که اف بارگاهین لشکری بریشی ده تمام رشما باعث داشی بارگاهین لشکری بون و گلک مهم بون اوانا ترکیه دو حاضر کل وان لب جی بوه ده بن نابه پیمانا لشکری یا ده نابرا انقره و شامه دا Türkiye hazır ve dere bicib ve balafrem xo disa çekin gran teknolojiya xo dere bicib bikeş bu ku bandor ser tevaya Suriye bike pişti ve ki bavarım 25 yaş 26 adare bu derket hole ki Türkiye hem kom ekipman şandına ve dere mühendis şandına ve dere bu fizibilite bikin pişti ve ki İsrail'e leda var xoya ki İsrail bereji خود داخلی دابو و دبکت پیش پرده داشتی اسرائیل ج ترکیه را پیام شانده به اسرائیل چی دبیجه نها دروشه هیدا دروشه سوریه مزانن نها سوری کتی حالکی چوا بريجي يعني مهانا هوجي السرفي بمجرد نقاش كن روشا سوري الهوليه و اسرائيل دبيجي والا هيا كو ايران سوري هيشتي دبي تركيا و والهيه تجنك يعني تركيا لسوريا نكبه شونا ايران ام فيا قبول ناكن لي همبري في سكنه اسرائيل يعني همبري في نيرينا اسرائيل تركيا نابجي امي شونا ايران تجيب كن امل وربن امي يعني جل راست لدجي اسرائيل تشتكي نابجي لي دبنيدا Ama kariyandaki leşkeran dışine, peymanan çediki, endam yapı istihbarat dışine ve dere, hazır bandarab cibi ve İsrail ev yektit o leda çima ev tarih miyim 27 adarış belki pişti ev aksiyon çibun vezire karider ve Türkiye Hakan Fidan la Amerika'yı bangivi kirin tebirata çur ve dere vezire karider ve Amerika'ya hevditinek bek hani esas ev hevditine Hakan Fidan nel ser davazı Türkiye ve Amerika'ya bankirin kutu whatever o lazım ekûn lvidra heneki ev bikin heneki pel frene bikin yani hassasiyeti İsrail'e hene o yani fastan revşe falan bikin Türkiye ci dizanı bu ku
Amerika boç banki wan kiri Türkiye planek birvedere ligori plana Türkiye dibêje Bakurê Sûriye birat bin kontrola me da ve başûrê Sûriye jî bin kontrola İsrailê da ve. Bibore lê ev plan wer xuya ku nehat qebûl kirin dema Hakan Fidan Amerîkayê bû jî İsrailê lê da û niha jî rewş wisa yani İsrail hê jî lê dide û bi awayek eşkere dibêje ku em naxwazin Türkiye li vê derê baregehên leşkerî pêk bîne. Ev şerekî ne tenê di çerçova Sûriyê de şerekî hegemonîk e yani evê li rojhilata navîn an nû da kî bibe hegemon hêza serdest ev şerê vî tiştî ye û werxuye ji ku di rojê pêş de ew ê hê jî ew gurtir bibe. باشه یعنی به تایبەت ئیسرائیل ئەو ێریشەی خۆ پێکانین دەما پێکانین یەکسەر پەیام ژیدان به تایبەت پەیامدان دەولەتا تورک یەکسەر ناوێ وێ ئیفادەکردن ناوێ ئەردۆغان ئیفادەکردن و به ێریشەی خۆشی ئەv piştrast kirin yani hatta erê bi gotinî hinek tişt ji hev re digotin vê carê yekser êrişên pir tund birin ser ev deverên ku tê gotin dewleta Türk lê bi cî bûyî ya ji wê lê bi cî bibe wekî te got hinek agahiyên piştrastkirî tam tune lê tê gotin hinek devera xwe bi cî jî kiriye bi vî rengî peyamek eşkere ba wê êrişê jî da lê li beramberî vê bi rastî jî mesela bêjin yekî wek Erdogan tedî her caro derdikeve gefa li her deverê dixwe dibêje ey nizanim kû derê ez ê şevekê nizanim vê bikim şevekê werim bigirim ser vê derê vê carê dengek bi vî rengî ji wan derneket yani daxuyenek bi vî awayî min nedît di vî warî de yani gerek mirov vê çawa bixwînî yani dewleta Türk bi vê helwesta xwe çi îfade dike? Belê ekîpman şandine heval şervan yani ev wan bi xwe parve kir hin malperê mîtê hene îstihbarata Tirkiye ewana bi xwe parve kirin roja yani beriya êrişa İsrailê gotin me ekîpman şandî ekîpmanê me gihîştin wê derê lê tabî di nava ekîpmana da çi heye em vêya nizanin îhtimale ku yani teknolojî şandibin û hinekî pispor şandibin ji bo wan de re fizibilîte bikin yani ev barageha Hamaya T4 û Tedbûr yani Palmîra û tê gotin ku yani dona pêr dema ku İsrailê dîsa êriş kir pêr gotin li vir taybet jî li Hamayê ji ber ku îro televizyona El Cezîrê dîmenê vê baregehê weşand dîmenê piştî lêdana İsrailê û di van dîmena de jî xuya dike ku li baregehê ti tiştek nemayê ji xwe şeva pêşî jî were bîrete ew dîmen hate weşandin agir û alav bilind dibûn lê îro televizyona El Cezîrê ew enkaza li wê derê balafirgehê nîşan da ku li balafirgeha Hamayê bi taybet ti tiştek nemayê û tê gotin ku li wê derê 5 mühendîsên artêşa Türk jî mirine hatine kuştin li Türkiye hatanî niha vî tiştî ret nekir yani Türkiye nabêje mühendîsê me hatine kuştin û nabêje hatine kuştin jî ji ber ku Türkiye tiştekî nabêje îhtimaleke mezin tişkî wisa heyî yani mühendîsê wan li wê derê hatine kuştin ji xwe eger ekîpman şandibin ekîpman bê mirov naçin yani îlakî personelê wan jî li wê derê henin lê evana çi qas hatine kuştin çend ciwan hatine kuştin em vê nizanin û rayedarên Tirkiye hetanî niha ti tiştekî derbarê vê meselê de nedigotin hetanî ku do Wezîrê Karê Derve Tirkiye Hakan Fidan derbarê vê mijarê da ji Reutersê re axivî û Hakan Fidan dibêje em naxwazin li Sûriyê bi İsraîlê re têk hevin nava pevçûnekî nava şerrekî ev jî xuya dike ku Tirkiye yani ji Tirkiye nayê ku nikare ku İsraîlê re li ser axa Sûriyê bikeve nava pevçûnekî û şerrekî yani ev hinekî ji Tirkiye re ev mezin tê ev mesele Tayyip Erdoğan xwe heta ne derbarê vê meselê de tiştekî negotî û nikare bêje jî ji ber ku dizanin ku bêjin ew ê reaksiyona İsraîlê zêdetir be yani ji Erdoğan re tiştê gotinê giran jî got Wezîrê Karê Derve İsraîlê Wezareta Karê Derve Tirkiye bersif davan gotina lê belê Erdoğan bi xwe heta niha wekta jî behs kir tiştek negot niha Tirkiye bi rêya Wezîrê Karê Derve dibêje em naxwazin li Sûriyê bi İsraîlê re rûbirû bibin û eger ku İsraîl û Sûriye rêveberiya Şamê peymanekî çê dikin ev kariyê Şamê ye yani
dixwaze bêje ku em amade nebin İsraîlê ra peymanekî çêkin li hev werin lê yani eger ku bixwazin em dikarin dewaman û Şamê de jî navbeyinkariyekî bikin. Yani eger niha îro İsraîl bixwaze bi Tirkiye re li hev were ji xwe ew ê rast li hev were. Pirsgirêkek Tirkiye li gel İsraîlê tune ye. Li İsraîl naxwaze ku hêzên İslamîst li Sûriyê bibin xwedî çekên giran. Ji ber ku vêya ji bo xwe xeter dibîne, ji ber vê sedemê İsraîl dibe pêwîst e ku Tirkiye li vir nebe eger ku hêzek din yani hêzek dewletek din li Sûriyê hêza leşkerî dîzayn bike, domîne bike dikare Rusya be, dibe em dikarin Rusyayê ra li hev bikin, bi hev re koordîne bibin, lê em Tirkiye qebûl nakin û İsraîl evî tiştî qebûl nake. Di dema pêş de tabî van mijara mijarên nîqaşên di dema pêş de wê ev bigîje merhelekî çawa em nizanin ji ber ku mesela İranê heye û Trump belkî bixwaze ku İsraîl û Tirkiye li hev werîne ev îhtimal jî henin. Lê cewhera meselê çi ye? Cewhera meselê de belkî tu pirs bikî lê hema ji niha de dixwazim bersiv bidim. Türkiye berê yani beriya 2023 ya jî beriya 2020 Türkiye ji ber ku di navbera İsraîlê û welatên Ereb de tim nakokî û şer hebû, Türkiye di navbera wana de wek navbeyînkar bû, wek pirekê bû. Di navbera İsraîlê û welatên Ereb de, di navbera welatê Ereb û İsraîl de ji ber ku têkiliya Türkiye hem İsraîlê re baş bû hem welatê Ereb re baş bû û dema ku welatên Ereb û İsraîl dixwastin tiştekî bi hev re bidin û bistînin çi siyasî, çi ticarî, çi teknolojî biriya Tirkiye vana dikirin û rola Tirkiye li rojhilata navê ji ber vê pozisyonê pir mihîm bû hem ji bo İsraîlê hem ji bo welatên Ereb. Lê niha rewş çi ye? Niha rewş hatî vê aslê ku welatên Ereb û İsraîlê dê rûbirû têne cem hevdû û dixwazin bi hev re peymanên İbrahîmî îmza bikin, mor bikin ku hinek ji wan kir tenê Siûdî heta niha nekirî. Êdî ro pêwîstiya her du aliya jî bi Tirkiye namîne. Yani qîmeta Tirkiye li cem her du aliya jî namîne. Û korîdora enerjî û tiştê din ji xwe vana berê gelek hatibûn nîqaşkirin dubare nakim. Yani İsraîl û welatên Ereb dixwazin aboriya rojhilata navîn, ewlekariya rojhilata navîn, siyaset û dîplomasiya rojhilata navîn û korîdora enerjiyê û bazirganiya rojhilata navîn bi hev re dîzayn bikin û Tirkiye û İran jî li derve vê meselê bîne. Tirkiye vî tiştî dît, ji ber ku Tirkiye dît ev ji bo wan xeter e, alîkarî da Hamasê xwest şerê Ereb û İsraîlê gurtir bibe ji bo ku ew rolaxa berê dîsa bileyzê lê wî warî de jî bi ser neket. Erê hinekî sabote bû ev pêvajo lê Tirkiye bi ser neket. Niha Tirkiye ji bo ku tedbîra vîya bigire dixwaze li rojhilata navîn xwe fireh bike. Yani li Sûriyê bicî bibe, li Iraqê bicî bibe, sibê ro mesela İranê çi dibe em nizanin lê hetanî Afrikayê çûyî li Somalê leşkerê xwe bicî kirî. Tirkiye dixwaze vîya bi vê konseptê tedbîra xwe bigire. Lê İsraîl vî tiştî qebûl nake. Eger rojhilata navîn êdî hêzeka ku herêmê dîzayn bikin ji aliyê ewlekariyê, ji aliyê ticaret û siyasetê ve ev ya ji vê İsraîl bê, Erebistana Siûdî û welatê kendavê bin yani îmarat bê. Şerê esasî ev e yani şerê ku li Sûriyê çê dibe tiştekî lokal e lê şer û pevçûn û nakokiyek ku niha em dibêjin ya di navbera her du aliyê de dibe ji ber vê sedemê. Lê demê pêş de werxuya ye ku dikarin bi Tirkiye jî hinek tişta jî razî bikin û Tirkiye jî têxin perçeyekî vê konseptê lê Tirkiyeyê dî ew ê wek berê nikare bibe aktor. Ew ê tenê bibe li wê derê bibe perçeyekî konseptê yani ne diyar kerbe. Tenê tişta ku hatî diyar kirin Tirkiye jê hinekî par bike. Baş yani ew heman çarçova tişta diyar kir ji bo wezîrê karê derveyê İsraîlê Gideon Sar ew tedî dibêje ji bo dewleta Tirk dibêje bi taybet dibêje li Sûriyê, li Libnanê, li Herêmê û li deverên cudayê dunyayê bi roleka neyînî radibe dewleta Tirk ji ber vê ew bifikarin. Her wadise dibêje dibe ji bo ku Sûrî bikeve bin bandora Tirkiye jî çi ji destê wan tê dike. Dibe berê Sûrî dibin bandora İranê de bû. Niha jî em naxwazin bikeve bin bandora Tirkiyeyê. Mesela rejima HTŞ li Şamê rûniştiye.
دولت ترک گلک کارو خوات داد به تایبەتەن بریکا هاتشه و همش گلک چتین لوی داره بجی کرنه ارتشا خوشی با ارتشا خوشی گلک قد داگر کرنه يعني في مرحله ده الروشه كوسا ده براستي بحثا قالك سيناريوهات يكرن وكي تجي قوتي يعني مثلا بوك سيناريو كيتي قوتن و بيجن باكوري سوري دبن كنترولا دولة الترك نظام ملي الساحل دبن كنترولا روسا باشوري دبن كنترولا اسرائيلي بحثا سيناريو بفي رنجيش تكرن فقط تو تشاواد بين براستي يعني اسرائيل دبجم نا هلن بباندور به ونتنه بحثا سوري جي دكه بحثا هرمي جي دكه يعني دفي روشه ده و پوزیسیون دولت ترک امی بچاوایی ببینن لگور نه تا و چتگی چاوا در کولی يعني تركيا دخازه به ولاتکی هگمون اجبوک دولت اگل هرم کی به ولاتکی هگمون چند تشتین سرکه پیوست چیه یک جه هزا لشکریه ترکیه به هزا ما لشکری میلیون ek ارتشان هله ادیش برکو دم تکنولوژیه هجمار عسکره نایب معنی که ارتش بهزه يعني ولاتا كي كويدي 10,000 لشكري وانهن لتكنولوجيا وان برخورتا دكارن ولاتا كي كو 10 مليون ارتشان هي لتكنولوجيا وان تنا تيك بغن يعني الشر داوي اف 10 سال داوي ده اما فيها بينو نفسه يعني و 10 سال تنش دنيا بربور رب تشش برفي سدمه هذا لشكري ا تركيا بمعنى بويه يعني دخازي برا 3 مليون لشكري وانا دخازي برا 5 مليون لشكري وانا اب بمعنى جبوكو ولاتك بفي هجمون تشتات ديمين چيه بيوستيا ديمين چيه آبوريه آسي يمين تكنولوجيه يعني بلكي يك دو سب رقمات كم مرود كاري انا بيجي كي تكنولوجي آيكيه ايوانا همي هبدو باندورد كن يعني اگر اکونومی نبه آبوری نبه پرت نبه تونی کاری ارتش جي فینانسه بکی organize بکی تونی کاری تکنولوژی جي چه که یه بستینی آبوریا Türkiye تونه Türkiye bir Çin'e doğru. Yani Türkiye gelveye ki tabii tiştek tekrin siyasi bu velatın derdora khora perskireke varan siyasi hem Türkiye yani nab İsrail rahaya velatı Arap rahanın İran rahaye çava belinine o yadın perskireke navakwa hanın yani Türkiye navakwa perskireke Kürt perskireke ne kadar çaresi ki لرادبش دبج از الرجالات النافين بين ولاتكي سردست يعني هجمونيك آبوريتنا تكنولوجيتنا ارتش كري تشكينا برسكريك نوا خو تجينا تكليا ام بجيران رانا باش هي تشاب ولاتكي سردست هجمون جان مقابلي فيها لاسرائيل بنرن لاسرائيل آبوري هي تكنولوجي هي ارتش هي والبشت ويجي امريكا هي لقال ويجي عربستان السعودية هي إماراتي يعني نها بلكي أنا وصار راس نين اللي تناب محبش تي هرمي ويدمي وانتش تحمي ديزاين بكي جبر ويسا تمي شانسي كو تركيا رابي لهمبري فانا بكبه رقابتكي بكبه شركي بكبه بيشبركي رقاوي هجمونية تنية باشه وان تشتك ام ازوتم هم بحث کن ترکیه نبینه ترکیه جی دبینه بگم ترکیه جی ویتشتی دبینه ترکیه دخوازه شانسی رو بجربینه ترکیه دبیجبر چند سدما ترکیه دوید مثلا ایران دا اوی پیوستی ام من هبه جبر وی سدمه از چه بخوازم بدن yani از پنجا بخوازم سیاسی بدن من باشه ددیاجی بدن باشه ترکیه حسابی اوسا بچوک دکی mesela Avrupa nahi mesela Avrupa jî dixwaze ji xwe artêşekê çêke Tirkiyeyê pêwîstî Avrupa min jî heye ji ber kes pir min navbera Asya û Awropayê da ji ber vazê de me Tirkiye ji xwe re wisa biçûk be jî firsendekî dibîne û dixwaze wan firsenda bi kar bîne lê eger ku pir zêde ısrar bike tiştê ku niha li Sûriyê tên serê Tirkiye ew ê zêdetir bên serê Tirkiye ji ber ku binêre ana ekipmanê wan mühendisê wan deverê ku çûnin dibêjin vir cîmê li tê lê xistin newêrin dengê xwe bikin heman tişt ew ê sibê li deverê din jî çêbû ji ber vê sedemê Tirkiye niha hatiye asteka wisa ku li herêmê eger dixwaze saxlam bimîne lazim e pêşî pirsgirêkên nava xwe çareser bike
سری دا پرسکریکا کرد جبر کو دما پرسکریکا کرد چارەسەر کرد پرسکریکا ناوا خو چارەسەر کرد پرسکریکا شەر چارەسەر کرد وێ دەمێ ئەوێ ئابۆریا خۆشی سەرڕاست بکێ دەما ئابۆریا سەرڕاست کرد دکارێ ئارتێشا خۆشی فینانسە بکێ دکارێ تەکنۆلۆژیا خۆشی فینانسە بکێ و دکارێ لە سووریە ژی لە عێراقê jî li Îranê jî bi İsraîlê re jî têkevê nava têkiliyên rast û yani li ser piya bibîne li eger ku viyan neke yani Türkiye eger viyan neke wê demê ew di şerê hemberî İsraîl û di şerê hegemonyê de winda bike. Niha wezîrê İsraîlî çi dibêje? Dibêje Türkiye li rojava herêma otonom a Bakurê Sûriye ne wisa aynı wisa got peyva rojava jî bikaranê li wê derê li dijî Kurda tiştê ne baş dike. Dibêje li herêma otonom ya Kurdan ya li Bakurê Sûriyeyê li dijî rojava di nava helwesteke êrîşkar de ye. Erê da peyva rojava jî bikartîne niha İsraîl cara ewle dibîne ku Türkiye li dijî rojava di nava helwestek êrîşkar de berê jî wisa bû İsraîlê hetanî niha çima viye nedigot hetanî 2023 taybetê de beriya 2023 rayedarekî İsraîlî dît ku gotin Türkiye li rojava li dijî Kurda di rolek neynî dilêzê seknek helwestek êrîşkar de 2023 beriya heftê cotmeyê tişkî wisa nedgotin baş beriya wî jî hebû İsraîl xê nedidît lê niha rêwan ji ber ku cuda bûn İsraîl ev mesela Kürt û mesela êrişên Türkiye li dijî Kurda ev li dijî Türkiye bikar bîne. Yani têkiliyên dewleta wisan dema ku têkiliyê wan baş bûn çavê xwe ji hev dûra dikirin. Dema ku têkiliyê wan xerab bûn kêmasî û zafê nava wan navayê hemberî xwe li dijî wan bikar dînin. Ji ber vê sedemê eger ku Türkiye îro ranebe pirsgirêka Kurd çareser neke dema ku pirsgirêka Kurd çareser neke li Sûriye nikare pozisyona xwe bigare. Yani ana hemî dizane ku hatina Sûriye a Türkiye ji ber polîtika wan li dijî Kurdayê. Dema ku pirsgirêka Kurd çareser bike dikare pozisyona xwe li Sûriye jî biguhere bikeve neş pozisyonek êrîşkar û leşkerî bikeve pozisyonek aştiyane û dema ku ket pozisyonek wisa İsraîl jî nikare jera tişkî bêje ti kes jî nikare jera tişkî bêje. Türkiye viya hetanî ku neke ez dibêjim xeteriyê mezin el pêşke Türkiye bin û neku em dibêjin ev yek dewlet baxçelê bi xwe jî got gelek rayedarên Türk jî îro vî tiştî qebûl dikin dibêjin herê ketiye qonaxeke nû lazim e em ava xwe pirsgirêkên nava xwe çareser bikin ji bo ku em ser piya bimînin eger ku em çareser nekin em nikarin ser piya bimînin yani rewşa ku Türkiye niha di nav te wisa ye. Yani tabii ki te jî got İsraîlê behsa Kurda dikir dema mesela em bêjin Erdoğan behsa Filîstînê behsa Gazayê ya jî behsa nava İsraîlê li û tevgera İsraîlê dikir İsraîlê di vî warî de wek gotin behsê dikirê ez bawerim yani yek ji sedemê ku Kurdanekî bi mesafet nêz dibêje ev yani wek gotin wekî bersivdayên wekî misîleme hinekî rewşê wisa di qewmê bi taybet ev di pêvajoya ez behsa beriya heftê cotmeyê dikim behsa 2023 heftê cotmeyê de ji ber ku Türkiye Hamasê ra êrişî İsraîlê kir yani êdî wisa ye Türkiye alîkarî da Hamasê ji bo ku êrişî İsraîl bike ji bo çi ji bo ev peymanê di navbera welatê Ereb û İsraîlê de werin sabotekirin û İsraîl rola Türkiye dîsa hebe ku Türkiye di navbera wan de bibe ew wek pirekî İsraîl jî viya dît ku Türkiye li piştî vê êrişê piştî vê yeke têkiliyê İsraîl û Türkiye kete qonaxeke nû beriya wî tu wezîrekî karê derve ya jî rayedarekî hikûmetê İsraîlê vê ewa Türkiye yani di vê astê de nahanî ziman yani erê rexnekirin belkî çêbûvin lê di vê astê de nahanî ziman yani ev wezîrê beriyayê nihayê İsraîl navê ji bîra kir ew jî çend cara got lê hemî mesele tişta ku têkiliya wan her du dewleta Qut bûn heftê cotmeyê heval şirin. Baş na tamam me ev got devleta Türk na hewldanê xwe bi vî rengî heye İsraîl dibêje em potansiyeleke ku nedost devleta Türk jî wekî nedost pênase dike di halê heyî de em naxwazin dibe em rê nadin rîskek bi vî awayî na hinek jî dibêjin bi esasî ev bi lihevkirinekê çê dibe yani
دولتا ترک و اسرائیل بلهفکرینه که به ویاوایی دخوازن قاده خواه برفره بکن ده سوریه ده هنک توریم به ویاوایی جه نزنم چو قاسی تولید بنا روشک بگیرنگی هنجه تیجی اساس تخویا کرن جبو علی هر دو دولتانش از تبلیغ تئوری نابم چما تبلیغ نابم از بيجم لي برساتا بريوي او جرينج وجبر بتاعي تقول نهان التوري هنن دبيجن الباشور اسرائيل باكور سوريا العاليه روجرا روسيا اف شخص ممكن مخصص كي بعصايبك من درجبو اف برزيدا نه ممكن چما جبر بري تجي زاني كنترولا هوا صحي الصحة هوائي سوريا دست روسيا دبو بريا رژیم بعصايبك به نها فالای یعنی نها ازمان سوریه نه پاراستن جالیت دولتی کی و شخص برکو سیستم دولت سوری تنه یعنی سیستم کمانی بس تنه ایران تنه الودره روسیا یعنی هی اما تنه نف اکتیفه یعنی پیمانش برکو هی دیار نینن پیمانه بدم روسیا به شامل را امضا کردن اوید درباز ببین درباز نبین اما هی ندیارن نه ترکیه دخوازه که باكور او كنترول بكن لباشور يعني حتاني حمص حتاني حما تاتشار او ريا كتي او باراجين لشكري كل خصنا يعني ولايات حمص يعني اورتا سوريا حتى ودر دفع ام بش بنياويش برا او به اسرائيل به كوسا به دكاره ورا ديزاين كرن ل تن سي ولات نكارن ممكن نينا واسرائيل جي قبولنا كي اسرائيل جي دبجك ام روسيا ام بحبرا بكن بحبرا ام كوردينا بكن ام تركيا ناقص يعني اف هي زلان نبوي اللي او توريه كنت بعث كرت هناك بصد فيجن زيدا نه ممكن يعني سي او كبن شكون هاب فيلي تمام سي ولاتم لي لازم اكو شام پیمانه کی چه که بولاتا یعنی شام نکاره هر سه دولت را پیمان چه که بشه آمنا هوایی هون بپارزه اف نممکنه جبر که لازمه که گوری قانونی نبنتوی پیمان هبه که سوریه یعنی ریوبریا سوریه بشه فلان دولت دکاره ازمانه می بپارزه یعنی امی ویا پیش روژه پیش نبینه لی نه والایه او یعنی ورخیه که اوه هیک دمک درشی والا بونه حتی نکو اسرائیل و ترکیه و روسیه و امریکا دوی مسئله دا نگیجن انجامه که شام بسری خود نکاره بریاره کی بده یعنی احمد الشهر نکاره بسری خود بریاره کی بده یادن یا کتا باز کر هوال شروان نه چما اف نه میزان سنکه یعنی هنک دبیجن ترکیه و اسرائیل پر باشه لنها مثلا فرمالیت دژی هفدو داخبن دژی هفدو ایریش اپیکتینن اف بری بیا یعنی بری 2023 بیا وسایه یعنی تمام حتی تکلیه ترکیه و اسرائیل حتی هفته جوتمها 2023 دقونا حق دندابون اسرائیل و ترکیه پیوستی هم هفته را هبو گریدای هفته بون و ابنت تشتکی نویش دامزراندنا دولت اسرائیل حتی اینها وسابو و ترکیه جبو دامزراندن پیشکتن و ماینا اسرائیل یال هرمی شست هفته ساله خدمت پر مزن کرد اسرائیل را مقابلی ویاجی اسرائیل علیکاری دا ترکیه دشار لدجی کرده دا و ترکیه لدجی کرده لدجی کردستان چی کرده اسرائیل هیچ دنگی خو نکر و هری زدجی سال 1909 نهان دا komple navne tabi da reberapo ve alikariye istihbarata İsrail'e hatıramandın u radesti Türkiye atkirin. Ne usaya evvusa yani evya tişteki tarihiye, tişteki ve şartinin nedve meselede. Le edi pişti 2023 da igele kesa gotun erişa Hamas'ı hafte jotmaha 2023 le dişi İsrail'e jibor rojelata navin te manaya yazdığı İran'a Amerika'ya. Yani beriyavi piştivi. دنگه روجلات نوین اتفاق و تکلیین دولت روجلات نوین پرچبون یعنی تکلیین اسرائیل و ترکیه جی پرچبون هیچ هم تعریفه وان کر یعنی پوزیسیونه وان چنه حفظه که دوباره بکم جبر و سدمه اسرائیل و ترکیه حتی اینها لوی هرمه وکه شریک بون متفقین سرکه بون تکلیه وان به هر آوای بردوام کرن لی نهاو بیوا جبر کو ایدی تکلیه اسرائیل به ترکیه را نمایب تایبت به ترکیه نینه رولا ترکیه نما
ev tifak û hevkariya wana stratejik jî têk çû ji ber ku rojhilata navîn êdî statûkeyek nû tê çêkirin û dema ku statûyek nû were çêkirin lazim e ku statûkoyê heyî werin perçekirin. Tirkiye perçeyekî statûkoya heyî ye. İsrail dixwaze bibe damezrînerê statûkoya pêşerojê. Ji ber vê sedemê nemimkün e ku di vê rewşê de Tirkiye û İsrail bi hev re bikevin nava têkiliyek weka berê baş yani aram. Lev neyê mane ku ew ê werin dijî hevdû re şer bikin. Ne İsrail dixwaze bi Tirkiye re şer bike, ne Tirkiye dixwaze bi İsrail re şer bike û ku şer bikin jî ji xwe her du alî jî zirar bibînin. Niha di hedefa İsrailê de İran heye. Türkiye paşê yani xoş alî aborî ve Türkiye'yi nikare bilmeşe. Yani werxuya ku kesên ku projeksiyonê didin rojhilata navîn dibînî ku rejima heyî al Türkiye ew ê piştî çend sala were guhertin. Ji ber vê sedemê ecela wan ji bo Tirkiye tune lê niha ecele ji bo İranê û ji bo hêzên gerêde İranê heye piştî di sê salê din mesela Tirkiye ji were rojevê lê ev nayê mane ku ew ê li dijî Tirkiye şerek were dest pê kirin tiştek were dest pê kirin eger Tirkiye sînorek ji jê re hatinin destnîşankirin di wan sînora de bimîne kes neberî Tirkiye tişkî nake. Ev sînor çi ye? Ev sînor mesela hêja te jî baz kir dibêjin bi awayekî vekirî eşkere hem bi gotin hem jî pratikî dibêjin em te li Sûriye naxwazin. Yani li Sûriye bi awayekî leşkerî dibe tu tunebî. Yani wekî din çi bêjin? Dema ku tu hebî em ê lêxin û lê dixin jî. Ji ber vê sedemê yani ev têkilewê çawa bimeşin ev yê hinekî ew ê helwesta Tirkiye diyar bike ku Tirkiye rastiye heyî qebûl bike wê demê pirsgirêk tune ama ku li dijî vê rastiyê li dijî vê heqîqetê serê xwe rake û bikeve nava leystoka bikeve nava komploya wê demê tiştên din jî dikare were serê Tirkiye. Baş na mêvanekî me dinê jeyê Doktor Weysî Çiya lêkolîner û akademisyen e ji Qudsê tevlî dibe û bixêr hatin. Zor spas silav ji we û temaşevanê were. Serçava me vala me de hinek beşên vê nîqaş kirin hinek nirxandin fakat bi taybet hinek tişt derdikevin pêş na hûn jî li wê derê ez dixwazim van ji we bipirsim wek du pirsazê ji we bipirsim. Yek ji ber ku İsrail di daxuyaniyê de xwe de yekser behsa vê dike hem behsa Kurdan dike hem behsa otonomiya wan dike rêveberiya Bakur Rojhilatê Sûrî jî dike bi rastî jî İsrail çawa li vê mêze dike çawa dibîne bi rastî çawa dinirxîne hûn vê yanî wekî taxtîkekê yan wek tenê gotinekê lê mêze dike yek jî na heval Amed jî behsê kir yanî dewleta Türk di nav xwe de pirskirêka çareser bike bi taybet banga aştî û civaka demokratîk ya rêber apo hebû di vî warî de ji bo çareseriya hem pirskirêkên Tirkî hem ji bo êgiştî herêmê hat kirin. İsrail çawa li vê pêvajoyê dinare nêrîna we wê divê derbarê de çi be? Bele car zor spas ji bo pirsayê kemîn yanî berîn hav demek nêzikî don sar Wezîrê Derve İsrail anî ser ziman got Kurd ji me re wek îtifaqê tabiî ne yani bu şikilde min Kurda dinerin yani dîroka ji bo gom arastî tekiliyê Kurda û İsrail fêm bikin hepkî em her pajî dîrokê de yani her tim taybetî Kurdê başûr tekiliyê wan di dema 1906 hefteyê de hebû taybetî piştgirtiya Kurdê başûr kirin li hember rejima Saddam di wir de tekiliyê wan wisa taybetî têl eskerî de û dizî bûn yani ew niha li İsrail di mejî heme mirova heye ego wisa ez wan nazikim divê tekiliyê me bi taybetî hereketa berzanî wan behsa wan dikin bi wan re hebûn yani wisa nêzîkatîk wan û nerînek wan û naskirinek wan ser Kurda heyî tabî tekiliyê wan bi Kurda re taybetî Kurdê Bakur gelek negatîv bûn dîrokê de yani zaten mêvanê wanîn ser ziman ew tekilî wisa nezê de baş bûn lê ew dem şertê wê demê û şertê ku niha rojhilata navîn hin hatin guhertin û nêzîkat yani arastî me nevê tişî jî bêje di siyasetê de mesela ne ser durustbûn û nirxa me re nêzik gelek cara ser esasê berjewendiyê me re nêzik dibe îro Kurd rojhilata navîn dibûne hêzek gelek girîng taybetî li Rojava li Sûrî pişta Daş şikandin û wekî de bi vîzyona xwe modelê xwe îspat kirin got bi rastî jî li dijî
حركة إسلامية سياسي برويت سكنن بالشر خو بطرز خوي جيانه بالنرخ خو نيشان دان يعني او بالتابعي جبل قول إسرائيل جي اب موديل هي يعني ايش قصه سياسه طاوي رخنا كرن او كرن لد ناف خود إسرائيل براستيجي ديمقراطي قالك بشكتي هي واب نرخ قول روجافا هنا موديل قول روجافا هنا الإسرائيل جي هنا ودروشلات انا فين دي ايجو براستيجي وسا جبو إسرائيل جو جرينج ب وقاف نبين كردن جبوه تكليون وكيد جوانجي استراتيجيك يعني جي كردا جي جولينا هم جبونا نابينا سوريا العراق و تركي ده وهم جي بري هفته مها دوازدا جو كورت لويدري وقتك دانيبون جو إيران نكارب براحتي أو قريدوري جو بشكرتيا حزب الله ذكر نكارب جبو كردا يعني وسا كرد وقت بركة ديتن جو نكار يعني وقت أستنجيش وان در دخستن جبو وينا نز يعني همش هلا استراتيجيك همش هلا تكتيكي ده نزيكاتيون هم بر كردا قال جرينج وقال جرينج الكردا نروكي سمباتيك هم بر كردا هي مثلا كرد جهوجي هنا حتم در كمن سر بيا خو راس چاندا كردي حتم در دخن بيش جاب جو أو هنا يعني قال لك أو سدم هنا جو وصا الكردات نرن ونزيكاتيا ونوجو مقول هم بر كردا طيبتينها استراتيجيك ندوي باوريه دم ليه طبي أبشي مربي تشيجي بين سر زمان جو أب برجوندية دولتها قال لك جارتين جو هرتنها برجونديون جبو يعني كرد جبو وان قال لك استراتيجيك ليه نرن وتخوازن بكردار تكليدين ومهيفيدارم جو يعني أو قال لك رخنت كند بكرد حبي خوباش دكشينن قايجي كردان أو جي تفهم كرن طبي شيء لا خده جبو وينا تكليه وان بكردار قال لك جرينج مهيفيدارم بخوا وك لكولينبانك وكي نرينا خوا جوسا از يعني تشيجو مسألة نرم يجبو كرداش جرينج جوش خورا هيزك وك مثلا يرو تشيجوش حتى جوتمه شون ده قومي ستاتو كويا جو هرمي هات جو هرتن دورد او ستاتو كوش بو كرداجي جو بشكش بو كرداجي باش او ستاتو كويا جو انجليزا وتركا وفرنسا بري بست سالي داني بون تيش كاندن دورد تنبونا كردا بولينها حتى جوتمه شون ده اصلا انا 2020 بيمان ابراهام شون ده جو هات مذكرن او ستاتو كود خواصن بو هرن دريا اشتي وچارسري وشر دين متاويل ايران وتركي تايبتي دريا بروكسي خود وكيل خود وك حماس حركات الراديقال السني شيعي خواصن بيشابه بقرن ل وامدي يعني ايران حزب الله كت حماس كت سوري كت بدروجه بيش عراق بكبه حياه هر طهران بكبه يعني جبو هنا كرد في بروسيس درول جرينج دن كردا وقو مقو هم جبونا يعني وكيد كردا خو اثبات كد هلا برخدانا خود او ارادا جو نشان دال هم بر جهادي سال هم بر تركا مثلا دمك در دورا دوما سيمه كو كرد برخدان مزن در دورا باراجا تشرين ايدان قال لك هبال اسرائيلي بحث كرن جو اوش بوما قال لك جي باوري يعني او ارادا كردا جو نشان دان او قال لك باوري بقراني كو اسرائيل ويشكلي قاربه يعني جبر جو اسرائيل دولتك خرطت هلا خد هلا عسكري ده وهرميه ده هرمي ده وبس تخوازب اخطوري جو خردن بوان كاربك اخطوري ضعيف ناخوازي اسرائيل يعني دبي ام بشكرت يا اختايك ضعيف ام ناخوازن بشكرت خبوان داخل وبوان خرد بكن وانا وبكن اختاي خرد بش مر بوتنسيال امكانم وقت بوتنسيال امكانم بهفر كار بكن ونها كردي روجافاب تايبتي او تش نيشاندان واتباورم يعني وقت تشابا من يجي دركته لي هنك نوري روجافاب وزير الدرب اسرائيل راخبين دانو سندن شيبون جارد بيان ميكلك بوستيفتي جبوي از كردار فرصت جوفي فرصت بكار بين تشرشواس رال بوليتيك دل بي تشتيجي جالك مرف حرتن بين برچا ميواني وجارد بحث كر تكليه تركو اسرائيل سر اذربيجان دبي بيجو هرتن دبي ترامب وان نزيكي هبدو بكل هبدو بينه يعني او ريسك شي هي وقوم جو جالك مهر ند تشرشوا هيسي بس تشرشوا رال بوليتيك راستيا شرط هرمي تشن وان تشرشوات نزيك ببه وش بوينا بيتر ملف كارفهم كش بو برسا ديمين اراستي او برس قال لك اجي جبونا بيام بريزو جالان خواصن فهم بكن تي چوات هاي تايبتي دولتا تر خواص مانيبولا بك جو بيام بريزو جالان تن نجبونا كردي باكوش بو تبقراي باكيش بو تبي كردايه فلا اسرائيل هرتن جو براستي وساي يعني ما جو دولتا تر مانيبولات كش دسبيك ده بريزو جالان
طبعا يعني ابنا جارا كمين حج نوتو هزار ناس نوتو سيا شون دقالك جارا بيواجو دس بيكي تخواز مثلا كردي تشارس مثلا سياسي وحقوقي تشارس سر بك يعني هودانه حرتمجي هودانه حرتمجي بيتشيد بيجي لي مخابن دولتا ترك حرتم بتخطيق نزيك بويه ودرس نزيك نبويه ونهاجي يعني باوريا مده وتشيغو اسرائيلي جي فهم دكن عين تشافد بي دولتا ترك دليزه تخواز كردا مانيبولا بكش برغو كرد بهيز بون خرد بونه كرد نوك برينه كرد يعني هم جهلا عسكري د براستي جهزك وان هي جارد ستاتويا وان هي جارد قادان ابن تويده او باوريك دانه برستيجك تشيكرنه دولتا ترك و ستاتو كوجي تيغورتن دولتا ترك ارمانجا و ابه جو اسندا پیمانا بريزو جاران جو براستي مثلا كردي بين تشرچوا حقوقي وسياسي ومثلا كردي وساسافي بك دولتا تخواز مانيبولا بك وبس بونا بليسكي خوش بو دم كرد بليزه ومانيبولا بك يعني نهي تشاوي مانيبولا بك جو كرد براستيجي او مجال وامكانك كتن دستيوان برفرهترنا مثلا كرد كان اتفاقات شكل قادين اتفاقات جدا بامريكا ورن فرانسيزن جارد اسرائيل دانو سندن هنا دولت اترك وانا وقفت بين بجرك كرد نتنت هلا جغرافي ده ناف چهار دولتات بفتسن يعني وقتا 2017 اردوغان دشبو كردي باشور وقتا قوم هن رفرندومي قوامي بقبقنان يعني تهديد كر قبقنان نابين نقو بخون دناب جغرافيك ده وسا او قو بفتسن دولتات تخواصي هلا سياسي جد كردا بفتسينه وجبو وينا ويجعب المسألة نرن لوكي ده اختام جوان بين مسألة رئيس وزراء أو جو مسألة كردي دريك باشتي بيت شر سركرن أو شيء بوزيتيف دبين اختام ما في كردا بيداين ستاتو كردا بيداين. هذا في وارد قصدكم بشوبان إسرائيل تدعى خيانية كفرمي ناداي نوسا تيجي بانغوازي بس وقت انفورمال قال لك مثلا هبالي اكاديميسيان ووسا روجنمبان وان برسيلي فرمي در حقه تش نغوتن بس بكو ما نزيك بون تشيغو مبهيس تشيغو جمرغوتن تشيغو برسين وانجي خاص فهم بكن تي تشوا تاي يعني ارمان تشيه اجا طبي قال لك هلا خد نرخان جو ابليسكا دولتا ترك ليسك جنويه اراستي دولتا ترك سامين زيكنابه واجي خد بي باوري ده مختص ساميتا دولتا ترك هبونا بشيغو بريزجالان او بانك جو بالاريخسنا işte pek çeke xodayne u kongra xoçek u çeka dayne pek ayn demede bersevda go am agrbeste ilan dikin jbo a proses be meşandın yani jbo na go prestij am çeka dayne pe yusam kongre çekin jbo kongre çe asayiş giringe gerek au çe bile devleta Türk ve müsaadena de go kongre çe be ujali ki dij be bala çeke xodayne yani kat İsrail ji güçkletner yani apte çuwa tay jroja go agrbest ilan bu ya ji روجا جو بيسو حتى سبات بروزو جالان او بيان در خزدر و دولتا ترك روكي تاني ناس كيني جو اوبراسيون تشينا كيرش هواش عرديش حر هي روجا فال حمدري يعني جبو هنا وقوم جو فرمي تش نهاد نا يعني تدرخواني نهاد داين ل انفورمال تشي جو مبهيس يعني خواصنا فين بكن ووقت تشي درست يعني جهه دولتا ترك نت تشي جو درست وسا بجمان قال لك نيزيبون باشه يعني والله ما بتايبت دوی داره جوی شری جوی باندوره جبوک باندوره که نینی لگل سوری نبه یعنی لازم دنوا وان چارچوبی کو دیار کرین و چه لازم لو تفگره که چه ام ببینن آگلان yani eğer bu dere şerk çebe begman evet bandol ser ham gelan bike yani ya mühim ku şer çenebe o çıkas devletin ciranın Suriye destek tegen nave nava perskreken hundre Suriye ve deme ev perskreke ne çare serkin o direj bikin o şerp pafşin ev direj bikin şerp pafşin ku direj kirin ev bandorek neyni ser hamu gelan dike o ev bike jidvrda Türkiye jidespeke hatani naha dnava rolek neyni de lehemberi Suriye yani Türkiye jiberku eğer Türkiye ne dnava vi şarida Türkiye komen terörist çete ve Daesh el-Nusra daha navevan hene van poma nexistan nava Suriye van perverden nekra jboku Kurd Suriye bin xodis statüye ki Türkiye vi şariger nekra perskreka Suriye jevqas direş netkir stratejiye Türkiye ya nahaji disa heman işte Kurd Suriye nebin xodi te statüye روشن سوری نه هاتی قناعه که نو ترکیه جیدی لازمه که روشه هی ببینه یعنی تمام ترکیه حتی نه هات
لی نه دخوازه دی سوریه جی به سوریه وقت ولایت که خود دخوازن ببینن لی ولایت که وقت اسرائیل وی تشتی قبول نکه ولایت عربش قبول نکن نه تنها اسرائیل نه بعث اسرائیل کن لی ولایت عربش قبول نکن سعودیش قبول نکه اماراتش قبول نکه اردنش قبول نکه تو ولایت که مصرش قبول نکه تو ولایت که عربش قبول نکن بلکی وانا وقت اسرائیل نکارن در کفن باوی که اشکره بیجن و لیخن لی اوش دبینه که اسرائیل وی تشتی خود که پیویسی وان نامینه لی تکس ترکیه الودر ناقصه و حتی نکو ترکیه لسوریه هبه عالیه لشکری دب تایبت لسوریه تپرسکریک نای چاره سرکرن ویاجی نتنه ازوتا گله کس وساد بجن هر کس وساد بجن جبر وسادمه یعنی لسوریه نه نوار روشا هیدا مرود کاری بیجه که اف گروپ یعنی کسین تایبت هرمی که بن داگر کریه ترکیه دانه مقدوری هری مزن ترکیه او بخونم yani Türkiye lüvedere naha çend bajara yani Afrin'e le Serekaniye le Grespe disal Xata İdlib'e naha çünün Şamil Halep'e Türkiye le Hinciya tam kontrola pek aniye le Hinciya jbavaya ki en direkt duhaze lüvedere tekrar kontrola le her izede devin mağduri vit işte ve siyasete Türkiye ev gelel vedere bixonin yani demek ev gelel vedere ev jî rabin hinekî wekî Kurdan modela ku Kurdan Bakur Rojavayê Sûriye li Rojava pêş xistî ji xwe re model bigirin ku îro em dibînin tê dûrizî wisa dikin hêla Elewiye dixwazin wisa bikin ku hinekî ev model li van deverê de jî pêş bike ve ez bawerim ku ew ê ev helwesta Türkiye ev sekna neyini ya Türkiye ev pozisyona neyini a Türkiye were be bandor kirin û tebahiya gelên Sûriyê ji vî tiştê encam bigire yani ya baş ev e ku Sûriyeyî rûnên pirsgirênkê xwe di nava xwe de çareser bikin Türkiye jî nelbir be İsrail jî nelbir be welatê de jî nekevne li ev nemimkün e yani li herêmek wek rojhilata navîn em zanin ku her kes li her derê dixwaze hebe ji ber ku nemimkün e jî ya heyî ya herî mühim ew e ku gel bixwe rêxistin bikin xwe bihêz bikin dema ku gel xwe rêxistin kirin xwe bihêz kirin em vêya di nimûna Rojava de dibînin wê demê dikarin hem xwe biparêzin û hem jî li herêmê ku lê dijîn aramiyê heta nivîjestê wan tê pêk bînin. باش heval Weysî herî dawî tiştekî hûn dixwaze bin ser zêde bike hebe em wê jî bigirin herî dawî du deqeyekî mayî kerek. بله جارد تخوازم یعنی وگم گو آراستی گلک تشه گوجه هفته جوتمه شون در کتیج بو کرده گلک گرینگ یعنی 7 سال استاتو کوه گوهی دیش کاندن و جبرده یعنی او کرده سر آخر راستیجی برخودان گلک مزنده و تشه گو آراستی وق وساج در بدل مسئله نرم دهلا دیپلماسی ده گلک باورم گلک کرتیم بهتر اکتیو پرو اکتیو بن بی گو تشبقهم برسوی بدن لبری گو تشبقهم من گو بکارم برسوی بدن وش با ویجی یک او دو چرچوا دیپلماسی و اتفاق ده ابخو گل گرینگ دبینم گو کرد ایده نرینا خو او لهمبر اسرائیل او جی یشکره بکن یعنی چقسا جبات و گل و سیاست مداری وان او خوستکه وان ارنینه لی او تشهانا گل yani yeşkere ne binci go brasti aktiftir be binç vergo hadem dema ittifaqi ki xurt be beter ev serkebe u devleta Türk ittifaq devleta Türk bariyam ev go kurdat ne be yani devleta Türk em diroka kurante kemi yani tecrübe wan pişi şerri Lozan hatta Lozan şerri cihane yekemin çanin seri kurda go ep vajune dubare kirin ez xo gel giring dibînim go kurd de word busa ittifaqi xwe بهتر برفرهتر و بجسارت دينن ومثلا وك اسرائيل جي قالك بجمانتين نزيكات يعني نزيكاتي قالك بجما قالك نزيكاتي ونرين بجمان عجبات اسرائيل خوازن مكار بينه ودور لهمبر تركي فردويده لباوريا مده گفتم كرد او خود اثبات كرن سرارده بهزا خو گو كاربن كرد چرچوا سر اساس شرطا و بروتوكولا گو اسرائيل رونين گو براستيجي تشي گو هم مثلا قوريدوري ابي ابا كرن ستاتويا كردا بي او كرن قبول كرن وكيد اسرائيل كارب بشكرتيا كردا تيرا
دیپلماتیک الامریکا واشنطن بک دوید گره کرد دیرک وان بدن و بستین باریامد او گله گرینگه و سرکپتنا کرداجی جنهاشون دجبه دقیشون نتنه سر ارده برخودانک مزن هاد داین نتنه لی دقادان اب نتوید سر ماسید گله گرینگه کو کرد پرواکتیو بری گو تجرب قوم ویزیونا خوب مدل خوب قاربن تبگر بن و اکتوری روشلات آنابیم تبتی اسرائیل ولات امیرات ای گولف امیرات وان باشه ما وقتی خود چی کرد اول ویسی از باورم پیاما و هاتی فهم کردن از خاطر جو میوانه خو ایجاب خواستم دکتر ویسی چی علی کولنر و اکادمیسیان جو قدسی تبلی برنامه ما با سپاسیا ود کنتل برنامه ما بونو و نری نخو مرا پروک دیسا روزنامه وان آمد دیجدم سپاسیا ود کنتل برنامه ما بونو و نری نخو مرا پروک بله گودار بنرمن و درگیشن دایا برنامه خوی تایبت بیگه سکتی